Awe, kamasi. Kutata nga siya watu-watu na batutin rin dyan na sumatele pa waseng. Pa kumita na matinro-tinro tangaso ten kasi kumatelepong. Halo, tega ko to cello. Ang kaparlo ko, che. Untuk Kanadara, untuk hari ini, jangan kita pergi sole-sole dulu. Pergi landing sama pacarta. Fokus miki saja mangika buras ada rumah ta. Pa mata betul lo kan merebur sama jadi bulata. Gogo so, tumbu. Penyak-penyak manu, nah. Dan intinya makokwe andalaku iya makunre mace masyo burasa padi parlunga makokwe na barade na mawari burasa tataronga kak di kulkas tak barajo kakak manre kupure malepe. Harta tahta keluarga Ratu Sasa. Nah yang pertama ini adalah anak yang pertama guys ya. Dia sudah punya anak 2. Arwah anak lebih nerima biaya. Dan anak yang kedua ini dia sudah menikah. Weh mak jago nih weh puang kamase. Nama luar tuh mapalia. Dan lanjut yang ketiga ini adalah Duda guys ya, Duda. Dia sudah punya anak 2, tapi mas serangi Pak Dewi Semagi seru, masuk serak man hadita. Dan selanjutnya kembarku. Oh, ini adalah Sisi, Ratu Sisi karena saya adalah Ratu Sasa, jadi makanya dia adalah Ratu Sisi. Oh nah iya, hama, nah iya nata mal gerupa nai. Di watakon jako na adekku lo mana gerta cantina. Awe, pertika dulu. Maka konja ya di. Awa. Ingat apa tuh? Ingat dek ingat. Maka mengingat ku ya. Ingat na iya dek ko tenang. Maingat tak? Macanti mo tato eh. Hah? Ingat mo mago eh. Deseng tapi kadang ka masuangin bela. Awe ka mase. Masuangin nga. Awe. Gara-gara aye pamasuangin ki. We puang. Akhirnya mate nombe. Aro si bawa aku miloto ko minyakai putih pa apa ro masuangin ki. We. Spill dulu kalau sampai maki di bulu kumbay sayang sampai maka di bulu kumbay ini. Otawe matunu-tunu bale. Halo. 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 Halo Kak. Ini sudah sholat maghrib ya? Sudah sholat maghrib. Ini TikTok apa Mi? TikTok. TikTok ya. Nah. Halo. Kita sudah di Bulukumba guys. Guys. Jadi orang Bulukumba boleh merapa di sini sekarang juga. Spill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya menuju ke Kabupaten Bulukumba ya. Tepatnya di Bira. Saya mau pergi liburan. Healing kita healing. Pura segi healing. Majam segi. Tomala. Jago to sasa pas jago. Demo to ceng. Pangka pala masalah nambo na isi bawa malak din pada pedaka. Naya anak beruka kasi. Masuk ya to fedanga dolo, engka masalah anu. Kayak bahamu pawonyoka di si kontrodo. Kapambi Pak Lapang he. Mana nomor ko pura di nonton episode 47. Nah di like, di subscribe, di share. Hah? Buran nih? Oh taja nih episode 48 magampang itu kalau pura nih. Di share, di like, di subscribe. Taja bawah nih deh. Intina dipikirin sama Toki itu Pak. Maka ada Toki itu bilang, oh nataja ki penontonnya episode 48. Pak pasti tagatu ki deh. Pak namu iya tagatu mo Toki kalau nonton tapi lo udah guys. Weh asalkan kita tahu semua nah tayang itu episode 47 jadi sekarang masuk begitu cepat sekarang di YouTube-nya Timur Kota. Semangat Gare. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman semua nah. Oke, dah. Episode 47 ditunda dulu karena pemerang utamanya malasi. Iya makanya malasan na tayang di baja. Aku asra baja tayang itu episode 47 ambone anak jalanang. Intinya like kina subscriber share jangan lupa share sama teman-teman tak. Pak mau juga apa itu nonton teman-teman tak masa ini menonton baru teman-teman tak tidak menonton. Intinya selamat menonton besok episode 47. Oke Mi? Kapan keluar Bang Neng? Episode 47 nggak sabaran dah pengen nonton. Hei, aku tanah di Bupida dulu. Maka pikir Keluar? Nah, Apanya keluar? Episode 47. Episode 47 belum pi. Sabar makin dalam itu. Tak sebentar dia baru keluar. iya. Pak Rumpi dan Mbak Kalem tuh istri nama Allah. Leaking. Leaking.
Ingat apa tuh? Loko maga, ingat kumur ah. Loko maga. Lu lupa. Aga lu mau capek waseng. Nule mo kilo kedingat tak? Ya nule tuh ya. Macimpo tinggal aku ya macimpo tapi lu misemo kalau kata mana sunasu tuh ya maga jam aku ya kung kata mana sunasu mapakor kaya. Panasaba maga aku dua pakero mata mamaneng arodo rasa-rasa pesedinga ku masesa ka tabe di. Rasa matukan bati akan nagsengyar hotel di Jamairos si bawa ambo nero de panapura. Ako ang kasiro punago matel posible lang ka loka di pasangan lambing. Lumapak boting ang amure mo. Namutan na araw amure ko nasa to amure na. Demento, riambo. Kung ka na jama, nang ka na magalo jaman na. Di suri pasang di asar laming napachuro lo ka jawan na pasang. Seperti tadi itu video ko itu mapangajuboting itu. Jangan makiheran na pak bilang memang ka dulu belangka mapangajuboti kapwa malamit to ka kode ka boti matches ka matukang batu. Jadi kalau ada pasti ngaku mah makeup jam keheran na pabatulang itu. Macule mumpo ako episode 47. Aku hatu kulanju ke episode 47 pak. Kamu puji kilo di support mana mua pak. Andai kalau dia di support kan ada tuh kalau lanjut kine di support mua jadi kulanju ki. Jadi jangan lupa ki follow subscribe like comment share kile di YouTube le. Pak kuda dia ani tuh menonton gratis ke batu na ya di super mua jadi kulanjut ki. Oke sih. Biasanya habis sholat subuh, iya. Kalau selesai itu sholat subuh banyak mi pergi landing. Maki baik lo kuliah landing. Lo ki digande rangka digande munci alena bahang. Pak alena mo to macandring. Pak baik ko di kasandrino lo. Pada buti baya di kasandriku. Mapake naga maseng. Lo ko picena di tomato aku, picena ko dari magu amma. Aro na kedai mapake ku mangare ada. Alena mo bahana na saya. Bunga mekar tanda kali, hidung mekar tanda benar. Sosok kali tuh pasangnya bae nih. Aku makere-kere ada pedang apa kero. Contoh di bahang, wala tong karing let keto. Watama kini ngaku he. Itan he. Nah. Aga na gago mapakero ngaku. Pa makere-kere nga pakere-kere mana nga ko diri he. Maga ni sana ko pagdiki. Iya naruh dia aseng idi mah gaya alena mah bala mate bale begitu memang orang Bugis. Idi serada menter mah gaya kanan kiri alena copalai ama sumue kalau toko mah gaya toko yang pinting jamuin nau. Ya Allah semoga tahun depan ya Allah ketemu lagi bulan suci Ramadan ya Allah. Hei, mako carana kalau misalnya bilang puasangi nah cota bahasa kata daripada puasata baru pakai mau pergi bukber sama teman-temanku Dole betul ka bukber deh ka compa namuci ceng. Ya roburanin jangan musososut kesina maka daw ko bilangkan selama hari Valentine sayang ela kura siri kurang modala ya tu coklat itu mulai sandri mutu natana do inu tumfake tu do tomatoa kesina kesina. Waalaikumsalam. Ada kiriman coklat dari peserta katanya. Astaga. Sidi astaga mabuka video nang kakirin ka coklat na bukit west.